In Post-Musburg, rising crime has become a growing concern. Former policeman, soldier, artillery instructor, and safety specialist Blackie Swart has issued a strong warning to residents following a spate of violent incidents. Over the past few months, several people have been robbed and even abducted, taken to remote areas outside town, and forced to make cell phone transactions, transferring money into criminals' bank accounts. Swart confirms these disturbing events and urges residents to stay alert, especially in the town's central business district and near ATMs. Ek wil net hiermee bevestig dat vanaf die sekuriteitsindustrie se kant af ontvang ons nou baie boodskappe op sosiale media. Baie is waar, baie is onwaar, ons moet maar kyk daarna. Maar dit is waar dat ons lede, gemeenskapslede geroof word deur onbekendes op die stadium. Van dit is met messe, van dit is met vuurwapens of iets wat voorgee om 'n vuurwapen te wees. En dit is ook so dat van die mense tot buite die dorp geneem word daar dan aangehou en dan moet jy jou PIN en jou bankkaart vir die ander ingee en hy gaan maak jou bankrekening leeg. Dit is ongelukkig so. Dieselfde by die ATM'e. Ons moet ons eie spasie afdwing en ons moenie toelaat dat 'n onbekende ons probeer help nie, want die ouens stel hulle goedjies op klaar by die ATM vroegoggende en dan is dit gewoonlik hier van 8 uur 9 uur se kant af wat die manne gevang word. Kyk maar uit vir hulle. One hotspot identified is the intersection near Cibolo Shopping Center, where victims have been threatened and robbed at gunpoint inside their vehicles. But there is hope. Swart reports that the local security sector, in partnership with the SAPS, has begun installing security cameras in key areas of the CBD. These systems are already monitoring criminal activity and helping to deter further incidents. Van ons kant af, die SAPD, die sekuriteitsindustrie en sekere besighede is besig om te kyk na kamerastelsel wat sentrale besigheidsgebied moet dek, ATM'e moet dek, sekere areas waar daar geroof word, sodat ons hierdie misdade van gewapende roof en kaartklonery gestop kan kry. Dit is 'n langdradige proses want ons moet werk met 'n nuwe generasie uitrusting wat ons eers moet onder die knie kry, die werking daarvan. Ja, ek wil ook net sê dat hier is 'n hele klompie sekuriteitsmaatskappye wat in ons omgewing werksaam is en wat redelik goed toegerus is om hierdie misdade aan te spreek en arrestasies uit te voer en dan beskuldigdes te oorhandig aan die SAPD. Swart encourages residents to remain vigilant, report suspicious behavior, and always put their personal safety first. Empowering truth. Elevating voices. Thanks to our advertisers who believe in independent community journalism. Stay informed, subscribe today at www.nkmedia.co.za and broaden your horizon with Orison Media reporting from Post-Musburg, Northern Cape.